Gukia tukianjumana ni tukwira tomba kutha tukiariria mantu jegie mantu jaja gukuringithia ugwe uturo bwaku directly rukiro no turi na kagita gake ga kwarira mantu jegie Ukombo Bwa Mithega kira muchonko etaga addiction aranga about 40321 nyakivugo ithato ijirimwe niyo namba yetu ya SMS oni betagwa antinyari Kenywa ndeni ya studio chetu rukire turi na mutaalamu wa mantu jegie addiction na mantu jegie mental health kana Ugima Bwa Mathuganio Dennis Kithinji kuma kiri itawa Kaga Methodist Treatment Center. Karibu sana Kethe Mutegeri. Asante sana. Ndo Kethia Tegeri on the Baweru TV. Onbita wa Dennis Kithinji. I'm a mental health advocate na addiction counselor na bitango Kaga Methodist Treatment Rehabilitation Center na ingo kukaribisha kire mubango yuyo rukiri na arua wiwe free sana na utegere nikenda tumba kuthoma manto ya makai jara jomba gukuguna no gutethia karibu sana. Ibaga ntuba gukona na ibaga ntuba kona kanya kairi kukwatana na bauti tukena turarire mantu jegie Ukombo Bwa Mithega na ndenda gukugera rungu oryo laikuri na a presidential aspirant ugwita Professor Wajakoya na of course na kumba kuthirwa manifesto yewe. I think a big part of manifesto yewe iwe ndia wandi wendia na utumiri bwa drug itawa bangi as mtura mbuga umbeta kwithirwa akidil na mantu jaja go surround antu batumira bangi na wona mbugora bakara. How do you feel? It's a conversation which is there na kondikania kwewe mushorongo kwetwa Dr. Karingori amburite Facebook ne ati okiri kuhusu mantu jaja Wajakoya kambuge ibwa mono kwithwa Wajakoya kigwa na bati kwithwa ari ambitious na aromba gite kia president. It's a good thing to be ambitious na agenda nyingi mono irakwariria very high office na heu part of it ya bangi kuumithia bangi na kwendia bangi being part of it of which for me personally I really disagree with it so much inkoregana ni mono nike na ndiregana nio ikwithirwa batuntinyari kuringana na experience ya mantu ya tumbite kuona as a result of mandawa jaja kurebia especially bangi imantu ja kuinyeria nkoro muno na jo tuma kuona endo betu bakirira sana na bangi inkomenya ke discussion yari nda bathikire bena ndupute of course ibomba gutaraniria the good chemical ya bangi na the bad one the bad one THC ere anto banyunya sana nera basmuka of which na it can be a challenge kinya tukeja kwa anda bangi either a challenge mono kuga nukumba go separate ranto ba ubera chemical eje ne ndoku from the bangi itself eje niyo njega ne umba kuthithia mandawa ne eje nge niyo te bateri go smoke so either way ikethro a challenge no ntore atwanja kwanda into bibi we have young generation to inanto ba bethe bwanto ibo kura iba kuona kimera ki ikyo gikwa glorified tukethwa twirite mono kugeria kuregulate na kwira antu bibi bio bateri utumira te bateri utumira bi nonto ubangi ja imera bingi ntinyari ibia ya processed laboratory biga ito chemical fulani biga tiketa kuthithia ndawa it's the good part of it but na ndikire antu banyunya na kira bakucha ya kitho kina chemical itawa THC na neithero a very dangerous chemical area affect hantu psychoactive ingredient kuna ndirira tukeja kwa advocate for marijuana in our country when already we are struggling kirim burden irere to as a result of kimera giki then tukethra tuwe hataya na kandi tukeja tegera state ira chirigorize te marijuana we have been interacting na student bamwe kuma Denver University na they have the confession kinyeke ya kwethwa legalized burden ya mental health na we substance use disorder humania na bangi nene mono na the country is also struggling lakini no kumenya country je developed bali goraize tamanto maingi sana kwa hivyo inkuigwa this time Wajakoya na bateri ku review agenda yewe na wakeni papateri bamuthikire kira agenda hinge inde ingwetikia eu I can really come against that kind of agenda kuringana na jara twene on ground tejara antu bakwaria ni unija mutaramu jara bonete sibitari antu bekurukira as a result ya bangi na uretumite batu tukombo choka nyuma crash dreams chianto tinyari mathomo janto jaritwa ngugi chianto Kwa hivyo ninte support agenda je kumakiri Wajakoya kana any other person at all. Na kwa antubomba kwa bakia gu
of course thaiji unyui bwa nchobi bwitikiritwe kana iligo kiri nthiguru ya Kenya, but still turi na tuki rehabilitation centers na inyanja cietu bara bathukire buru ni unyui bwa nchobi. Na itutaga tukona kinya gintu jakegie thigara kiandiki very well, this product is harmful to your health. Ni tuona mtu agikuchia thigara inya ndira chithora china madhara jama nene muno kiri ugima bwa mtu, lakini ibitikiritwe antu bara bomba kutha baki argue like that kana mbuga kwithirwo kimilegalize na ithirwo kiandwa ikwithirwo ukiretera mbuga mwana unyi exposure. Na ibitikiritie ntinyari oso one wrong and another one doesn't make it right. Ema etia jairi yatimika something else ya right. Iyo maja nchobi ni itikiritwe na nyathigara na iyo ma the advert ivetha beko just mono bakiandika onyo ikitu inathuru afya yako. Na tukeyotegera nyari bandi bataiza inya nchobi bate advertise na the real victims of the drugs. Nikino batita baringa mbicha mutoro mami mutarone bekira oi advert. Ora ngutizo ntubu batita bajukia mutoro kustrago na cancer as a result of smoking bekira hii advert apana. Bajuka ya advert ile ukona mtu eponi ara kwa kwa ocean hapo kando igine zibo kunda igita wa French very cold with the foam coming out there ikenda ugo mutegeri umba gukwoni ukuguna muno na ku air attractive to your eyes ikenda umba umekunda teo matinyani they don't use the real victims. Na ndika tuge either way toso anjani na inturete nkira tongeria sana ati ja okay jotegera ugoti bura bugita wage nchobi ntinyari na bothigara ugoti bubo muno butumairwa kuthithia barabara bwatumiro kuthithia mbua kure allowances cia tongeire betu na kuthithia manto jangi na imbura yena ngori atongeire betu na babomba kutha betu thikaira tafadhali bijanda rebu guikia bunge urimburi at once ibe ikeno mujandara ju tuma ntinyari taxi rebu itokiwe ndi bwancho bina inyathigara mbeche u nitumiro gutethia ayuthi betu kana ntu betu barabomba kwithirwa iba tonyere kiri addiction ya mandao jaja batikwenda na bamwe bakwenda kuma inde batina utethio na it's very expensive for rehab service. Mbechi go kanto achitumiro guthithia barabara na manto jangi no ichi utumiro gutetheria antu baraba kwenda gutetheka from the addiction ki rehabilitation center. So nuntu nya tongira betu bomba kubateri gutegera na kwa uno nturi igetu mitukuga nande inyeke ja kwithira nyamu ingi chi legalized tutumba kuchiandira another burden. Already this is a burden. Ancho bite o matinyari na ndetu tumba kwanda another burden no ntuba kweja kwithira already nande kinya etiare aringi ithithitwe na ndinya kariri ringi ithithwe na no ntu nande mantu ja tutonyere na ja ija already ja here legalized inkwenda thirikari muno no ntu nande at least ni come up with some measures inye kugeria kuona ni atatu control kinyonyu ibo bwa nchobi na nyathigara but in a way that it's not harmful to the people net drastic either gradual pole pole na kwa elimination tu ikenda nyabo bongo ntinyari pomba nande kujukio ntu bura buma nkorone yao muntu amenyo ntu bubu butekungu na maisha jakwa na family yakwa kantigane abu nikenda nande tumba kwithira at least tu ina sober society lakini te advocate tu thithia makosa jangi no rende nyajara tu ikijo katuciumia kuma kijo. Aya atutonye kiri Ukombo Bwa Mithega ubungo ndira ukuga mtu inkombo imbio yongo nuntu kwe mtu mbuga umba kwithira akinywa nchobi daily. Mtu atinyuta suba ijiri ationa toro lakini mbuga atikuruka ijiri anyunya ijiri ontukwe kauma akanywa ijiri akaimamira mtu inkombo na ndiriri kwa no mwanko nyikenda wona toro ukuwa to kombo nuntu utewe ociari ociari ukariza sawa ukareirio biaku kamama gradually oreto ntubungi nandi na bubwa kugwata bwatuma oretho takunda mbuga toro tagwata kana urukira rukiri toro takunda nukwina inanjara kana nyokare mugwata karamu au no ambitia kwa nkombo yeyo na mbira nturira twagweta addiction ibu Ukombo bu kuigwa ntinyari na kuga niyo tugweta addiction iria kuka no ambirio tumira ganto gaka and finally into bi utumira bia kugwata Ukombo such that nandi ugo tumba kuthithio tenabio
utumba ku reason bwega utikundite kana utinyuite kanyamura kare no utumba ukara bwega kana nya kurita ngugi ukaigwa way out kabisa na ndikuga na no gwatira Ukombo na no mwanko kunde bantu kana nikienda homba go function well bwi buto kwariria na buge ntinyari ukona na ndi ukinye muntu akinye wakuga na ndi no mwanka kunde ikienda ama ona toro na ndi Ukombo ibwambirio tonya na vire antu to aciarirwe no Ukombo. By then no one was born an addict. Now people don't wish to be addict. Yeah. Oh no, I can wish recovery on everyone, but never wish someone to develop addiction. No, to bueja innocent. Sometimes they come innocent ntinyari. Na imbora yikiuri nyari mbita gwitana ngori ibanga na batakunda nchobia. Inyaga ni sene. 5% ibo bokayanjara. 95% barakunda. No gwana ntinyari. Maybe out of curiosity, no kwenda kumenya how does this taste? Na ndo tukona kwibo bambiriri nyamure out of curiosity ho inde trigger something serious in their brains and their body joa murimo. Na ndira joa ere murimo utikona na ndini ere thina ntinyari na no mwanka tutethie muntu. Aya atwaririe mantu jegie addiction kana kwithirwa uri no Ukombo Bwa Mithega, is it a mental issue? Kana mbuga muntu uria ukumba kwithirwa akirely on mandawa za kulevya. Does it mean there's something wrong na Ugima Bwa Mathuganio jawe mbwa gwinto akugeria kumatuka mbwa kwi mantu za kumuinyiria no ethire uju muntu ina depression kana muntu kumatuka anxiety? Yeah, tinarida kiurigi kiega muno na of course addiction ni kairwa kana Ukombo bwi kairwa ki classification and mental health issues kana challenges kana concern. It's part of it kiri manto ja mental health issues jara twara area no twariria manto jo Ukombo tuigweta manto ja ugima bwa akiri. Kwa it's a mental health issue and it's a challenge na neumati daimwe kwa kuna great connection ya urebi bwa mandawa ya kulevya na health issues kana mental health issues ira muntu mba kwithira kurukaira na thaire ya bwa kugwata Ukombo nandi na muntu bwa akiri bwa kwa mental health issue endi uga kwina connection nene sana no ithirie kwina kintu kira gituma muntu atonya intone binti nyari mostly no ithirie muntu ago pass through mantu amba je no rito sana stressful situation na mbua kwe muchore umwira itubu ugwe ukauma ndo acha kunda antu ka utulize na ndi kwina factors nyingi muno ciombo tuma muntu atonya kimandawe na ya kulevya imwe mba kwitho peer pressure especially ile atukona i common sana kire alitoba skuru na kinya youth kwa ukwithira kwina factor yomba go facilitate muntu anja kuigwa kutumira into ndawa cia kulevya na bamwe out of to entertainment yo and for pressure tije kwibara especially ile kwina bash na ndi ndombo chigo je nyingi muno ikwinwa hakuna bash bila nini bila hizi vitu unaona na ndi kwina a lot of triggers nyingi muno ciombo tuma muntu atonya kimandawa ja kulevya na thaira muntu atonya ntinyali no kona ja nchobi ni induce depression ndo magero na nyanto abengi mo banya nchobi ko na nyamuntu nambirie kurira muno achirwa kiao akalira ikirabu ari rire akalira achigirwa kiao sana wena ndo abengi muno bachiura inyoto of uni nchobi muno na bubu trigger depression muntu akanje ochigirwa kiao muno na ria bwa trigger depression utiko no ikwa mental health concern na ndiko na connection nyingi muno kiri Ukombo Bwa mandawa ya kulevya na mental health issue na basically it's under the umbrella of mental health issues and challenges. Ambo megi katopika Ukombo Bwa Mithega kidogo kuri na type ya Ukombo I don't think ni arairwa muno Ukombo Bwa irio. Do you know kwa mtu mbuga atinyuite chai pengana o kana gintu kingi kwa gya kuria kwa inya mtu ngendone te agichote thio kiri Facebook akiura yina gaita spice fulani anoto na menyeria kuilamba na kwa aizi function ameitafuta supermarket zote amekosa. Let's talk about food addiction. I don't think kanto ibara area story iyo you know igetu mibuga challenges nini nge mono ntinyari
mostly antu batega thina iria akibona antu bena chio imuntu uyu gukunda akawa mutarone baibo tuona bena thina kana uyu gukunda tukona na kukuche gintu gigwita toi but basically no wethro nya wetu thikairia but you are sick yeah kwina thina wini o ukurukira hindi utikumenya twikirite suti twinde aja we are all doing well but there is a problem we might be passing through kwe mtu oterete nchabe twaterete nchabe ntukwe akireti tangoge na ikitu minkwera wero TV bwaga na nyawo wen betintinyari nonto nithirito ekipa mbere kugeria kwenlighten anto nonto te unge tumboteria manto ja ikwariria jo muntu akamenya kwa hivyo of course let me say kwina thina nyimbo muno taiu na mostly to classify na chemical addiction to na chemical addiction na nyati cheiria kino kwithiro nya kwina manto amaingi muno ja tugweta ja gambling manto kinya ja shopping kwina manto amaingi muno ja religion so neja area time people can be hooked on so many issues but kwenda na ikwetha kwina problem nya tumita eating disorder kuba mobomba ko develop thine untinyari na ika mulimo na especially kinyage chai sana ina kuno mtu mostly nya nonto bwa caffeine kwa hivyo muntu no withirie for example kwa hooked up kigintu giki na manto jaja te jauje ja tu pole pole o ukethiria akirie kune ni gwatira nonto bora uko develop some obsession na mostly no withirie jati addiction as such no withirie disorder into twitter eating disorder it can be classified there lazima withirie directly into addiction lakini kuna a certain obsession muntu and develop ile chemically kana kulingana na akili yego is so much tagged into something na hiyo ito classify into classification ya eating disorder lakini lazima hydroid addiction but no develop addiction also from this substance especially kedra china psychoactive chemicals ile chituma muntu omba ko develop addiction like the caffeine na no with the mwambugo inya ingredient moja yuchie irio we don't know some of them kuna chemicals nyingi mono itumairoko ku design ingredient ira ntinyari na komba kudha kuna some psychoactive ingredient ira chiomba ku lead to brain dependency na ndiketha kwithirwa spices je anto batumaira kuruga irio kwina cio imwe ciena into ja bibi there is a likelihood muntu wa so much attached to them na bamunyo kaigwi bakwenda muno gukarai then unkaira nyamurera kana ucio nacho ugukuga kwa hivyo either way no it is a question of some of the chemicals iri tumaira ku especially the spices you ingredient you na kairi kinyaku whether it might be an eating disorder ira muntu a develop out of that lakini birantu thina wiri omono na inyaji bamwenya ke I mention ke non to no mention thina ge nya antu betha bene mono na batara area ni ije ya ukadira muntu ya addicted so much on shopping an obsession ya go shop a lot even inyarira patibangite kono itinya supermarket muno kethiria antu babangite right now magunas wapi wega wapi na mostly rio gwithira babangite right bamuteka bakwendo shop muno ikuja kwithira they need the items iba kwigwa mureo gwitaba akuruka na munyantu ibare yago muchara actually mtu akuruka supermarket ageta na supermarket nene ngugia wetu ikujukia arigwa mureo tukugitate kujukia na tumira na ino thinya muntu tina mwana na gurite diapers na gurite into bimo bibinge no the excitement is coming from buying the items ko thina ni nyingi muno but direct andeke twaririe mantu jegie the most recent na very severe form of addiction thimo ukeja kwithira no gukira mbere inya urugura metho jaku umeshika simu do you have a problem and ntuko ino itainya kire ya social gathering ukethira uti mtu kwaria nongi mtu ko kuthekana ugutiuka TikTok ko WhatsApp ante bekirite earphones ukeja kwithira inya ntu bate kumba kwitha bagi convince rimwe inya no bakwithira ukiaria mtu ukona ati kuigwa nontu a concentrate guchokia comments na wo ukire Facebook na Twitter so ithi na tinyari na I am yet to do a research on it. There is a project I'm working on. Na kare to discuss na wewe. Antu jadi mono ntu. Thineje keja ko established no itheria thikeria twina thine nene muno na percentage antu baba ingi muno no wethro. Beke thine ugo gweta sana ntinyari because it's becoming a problem. Na mbere antu inyambere ngochokire ntu buati rire tuga gintu giguku gwata Ukombo irira gintu kyo kianja wa affect your cohesion kianja ko affect your productivity kianja ko affect your concentration guka ugote kumba go focus
kianja gwa affect ura ugo bateri kuthugania na riria gintu kiu utina kio nukuigwa ire stress ukaigwa tenganeri na ije kawajitu kabisa no kaigwa kwi gintu gio taukira na no mwanka gintu kira kije ukaigwa na ndio nganirwa umenye au kwina ka dependence ga ku develop na kwina thina kwa na ndi nyawe tukiarairia mantu jau ketha inya go imutumirio thimu sana na no kuiga antu kainya kebira ndari kemu kwina thina menya unfortunately no kwithiri nya ntumiri na mono antu actually get someone in the middle of a sermon muntu Instagram i preacher na kwaria muntu Instagram ile soni kuendelea mtu wako Facebook it's a problem tinyari na niko develop na niko enda here and rest na antu baba ingi bakethura be hooked up kiri phone addiction kana internet addiction kwa hivyo ukeja kuona ntu buria no ukuga hioma ukethire muntu agiukira rukiri nyotero mbote bio kathi degintu kiambere ina thimu iri ukanjia kurukira manto yande ya postire indo uragire jakaria atia it's a problem kana nyambere urara no me ni go affect kinya families ni go affect nya relationship no ndo muntu ena serious issue akugeria gukwariria atina ithimu ne ogitite atia it has brought even family breakups na divorce kwa hivyo ukeja kuona nandi manto ya thimu ya tukinye extent iria na ja mwinyi tuonete muno nyanto bagita ngugino kaigwa nto be complain bakauga araba bateri kuget uduma batiko get no ntu muntu ro bateri offer uduma oju aketho mwarimu aketho daktari kana so much into phone atiko dikira kinyoro gitite ate utikona na ntijari untu bubu kwa thina kwa hivyo no tuge iyo manto jara tuitana and chemical addiction that any chemical in it but they are more of behavioral na nyaku kukane kwa thina na riro utithithite untu bure utina thimu iu umigwata internet there is a problem na igita jari campaign so many of us will develop this problem tinyari dito kwariria manto amaingi muno guka the youths are so much hooked in it kwa hivyo tithina kuja kwethwa we active social media but now when it becomes a problem jari ukona na ndinyi tukwaria show gukambwa ja uni nyantumba we kathimu ekwa no mwanka nyankare mbuga ngitega ino thithi it's becoming a problem no to go affect ura uni uran reason na manto jaran kuthithia ntina timeline ya manto jau kwa hivyo it's also a problem na muntu no amenye na thina kukurukira manto jo ndarikia kugwata riro tina gintu kiro kaigwa ire stress ukaigwa tinganiri na ukaigwa no bateri kuona gintu kiri kenda okara sawa kukainya no tumira mbeche nyingi muno ki manto ja internet nkuruki ro bateri otumira bundles meno bateri kuthinya no sisevero kagura kiratu no bateri kuthinya no kure bwega indi kabogore bundles nya cia 5,000 indi uchokyo nyore very poor it's becoming a problem na ria anja go affect nya relationship yeku na antu na ritu baku bangugi yanja go affect the way ukurerete mbuga na mwendo waku ana baku meno withairi nya family muke thiria mwana akarithi gura ithimone mzee ari aithimone mama ari aithimone tv ne kwari utoi ne nyango ginio kila muntu ithimone agitite ate ko gato chokerie ura twakara na to encourage muno interaction na kwaraniria tutikarete manto jaja kwija jatugwata Ukombo ntinyari Aya mutegere rara about 40321 nyaki bugwitha tujiri monyo namba ya SMS ugeta kuraja ni chokereta na rero nimekagita gati kuraja Rikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kuthirio byaku bya nguku au we biashara ene. Twathomithia course ya spinning. Ni mwari ombe ndene ni wa gwita ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundueria. Ale baite. Ale. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamiru Mubango jo muri misero gujo kunyera ukarinde umaririte kwa kundu twa kuthomithia mantu jara ja mero jore bi Indrende matunda ja grade 5 ete season ya matunda So za off season fruit the off season fruit Nteringa kawandi grono ntofo kumaria ndamberia kule makawa
utimwakanyajo mutagura machini ciakwa ki gutetheria murimi machini cia mbeca inkai compared ke machini ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium Meru tubui kwithira itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonthe muyuthi no itengo gikwe muyuthi nombe gwita ngugeji itinegana no kuthithia bono kwambiria ndandi nyoke kaira na kabuyu ri kiazi totiga kuga ote ngugeire ondandi na ngugeire o na ndi kuthira guku kuona itionana na mirimo itionana na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga para kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithero ya kariata tigirire nyombe ya guru pula mburi tagathie nya hapa and down strawberry kwina ina twitaga split na kwina ije twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwoguo yanda gwemwe ka rana kethagwa ikanyitwa anda watutatu thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruju ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngukwira ndeke mwisho kome ngukwira ndeke mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngari ro murombete no eka umariko ugakurukirwa ndene Wero TV kiri mubango jo muri bicaruruku muthenya no tuko bita wa munene gitongoka gwi kuretekera mubango jo atuthunkume ndene ya Wero TV jumene cionthe mathajo goro uri gwaku umaririte nyingine kenda tukwatha kirira tukiria biashara cietu faida kaya magana 5 ni magutumanio nkerera ngarera ciana ciakwa na nona guti muntu ungiendagia igwa thiini wa tauni ino o ndaire ankonenkero anantu bare ya kuri batura kwija mumiro arauga atiri bitite munyakeri imakubia ja maingi kwa mwana tuthunkume ukubie gwa kuina kuri netegemete mandikwa ni thirikari ofisi na twendereire kuruta wira onu twagura lori na twacoka twagura nyomba na wira onu wa iratu kurukini tucemanie na mutaaramu nikenda atwathakirira utongerera dhamana ndene ya biashara cietu uplan uro gasivi na imbesing'a no gasivi ki service nkuthithia imbinge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorirwa ni ndene Wero TV jumene cionthema gatuthunkume kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa Kagwi nandi no wikire ntumirie ku ya mucemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amo na ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Wero FM 96.4 ntuko cionthe na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cia Wero FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 ciogoro ntuko cionthe kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo ciogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Wero bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru Katha cia mwanya kirigo mutegeri gwita na mbere kurumira nteto kana rwarero tukwaria rukiro naro rwegie Ukombo Bwa Mithega rukiro na turi na Dennis Kithinji kuma kiri Kaga Methodist Treatment Center turiariria mantu jegie Ukombo Bwa Mithega na tukwariria mithemba ye mingi muno twariria thimu kuthorera addicted kiri thimu irio bije ku antunya batura ngugine do you know kanto be addicted to work monke ika destroy other aspects ya maisha ja mtu akara laptop na ikura 5 minutes watawa workaholics 5 minutes aya atomba ko zato gitonya kiri itumi gituma mtu agachichirima kiri na ere Ukombo Bwa Mithega imbije no ariririe mtu akethagi kurukaira igitariri umu but I think kironda kira kiomba kuthagi itigwa bonene kiri anto bagatona ke Mithega i forms of sexual na physical abuse especially kiri ana bandaka ukethira mtu nombira kwithirwa akinyangwa
na akomba kuthana ntumantu jau inyate kumba kumenya akajambiria ukethira mtu na atonere Kithinji-Mutalaam ni uma na ni kwandamana muno na kiri untu bura bungi pole kiri untu bura bungi twarindite tweta post traumatic stress disorder i trauma antu muntu amba kwithura kurukaira na gukoruru buria okurukira na kwenda kwebaniria nabu. It's one of the ways chumbo tuma muntu atonya kiri mantu jaja na kairi kinya the society we are living in na families chietu ntinyari ikeja kwithura uwa kuma mwana ociaro ariuma rangiti ne wakeja akethiria njobi ni kurugwa akiumaraja njobi ni kurugwa akiumaraja mpaka ne andiaja exposure kwina probability ya mwana ore akura no ntu bibi ku interact na byo mono kwina probability ya akura akenda interest into bibi na ria tugire na ndoko mbobo nubueja na ya kuringana ora muntu anje utumira pole pole faida ro kethira muntu na atonyereo na kairinya twariria mantu ja families achiari obetu na no batumenya na bao batonya mantu ndi jaja no ntu it will be logic ugo wina nyamba wa kunyomba no kunywa no kuvuta thigara hizi lakini utikwenda na baku bakunda kuka tuge kinya batu twingu tubateri kutho twikirie kiererezo na example injaga sana onderetho ndina mwajie rehab na ukaigwa we akiuga rire ambire kunya nchobi primary class 1 na class 2 na kunu je menyu atantinyari no ndo arukira rukiri anto ayo shuri marwa ko kitata akundwa ageta skuru ge kana katonguki imarwa rukiri akundwa uruketha gweja ire akerwa ikundi au utekona bio kunda au otaka imbio kona yo kunda akundwa marwa kwou akurire kume class 1 class 2 primary enyu nyai marwa respect muntu wetherwa karia ta later in life kwa hivyo exposure society yetu ira tukara na environment yetu kinyayani can be a facilitator ya mtu atonya kirutombo ukombo bonda wacha kurebia apart from peer pressure ira tugire asore mantu ja curiosity antu iba kwenda muno kumenya how does this thing taste kwa hiyo tubateri kuthia tukiarairia na betu sana bakamenya uibwa into bibi bekora nikienda curiosity take over na bonginya bo mtomba kuthe ekurukaira mantu ja marito jara tugire na kairi kinya stressful situation kanya depression chombo chukuma muntu akuruka lakini pia pressure tinyari it is taking the lead kwenda kuthithia mantu ofit kiri uchore kana kiri group ira bukaranio ni kwa hapa ni mono school na bira alitonda kabera success is not defined by groups it's segregation ira bathitha ya bechi tona ndi mbogi bai bokwerewa uweketho tinywa bangi utechanukika no tekwerewa na ndi katwire inyanto betu twabaraide twabera greatness in a man or a woman is made on what they do and their success in life tikiri manto jamanda wacha kurevia na tukeja kumenyo muntu aketho ena principles chiawe such that itibindi okunda nchobi kanonywa thigara kanonywa bangi nikendo gwiria ntu bangi kana ikendo fit kiri group fulani ko pia pressure ni itherwa ikireta mantu jau sana ntinyari speaking of kwariria ana unfortunately ntijene ke most of time okethera mtu bena discussion na mwana we i ndira mbuga mwana na gwatirwa agento skuru tuge for example kana kwariria mantu jangi ja mbuga mpumi cha kigerio kiawe kana ora aragitete but preventive gukaranze wira mwana u create awareness ya untu mbere bukarika I don't think that happens a lot in our African society no tokethera mwana acheribara bengi bate aware how deep anabagbo tumira ndawa chakule nya bate imagine that imagine onto mwana ora takariti kawona tu atunetie metho kathugania kena thine metho itoro ati mami boya obeja iyo badonto ibonete achari ba wingi bono ba makimono especially civitare au methodist ukethiria muchari na kuwa ni mwana kwa very sure daktari nyakithimikie mwalimu waku gathuthithio teke kuonekana very sure kamwe chacho ni muciari twithithia kithimi musiari akamaka mono no into biri biku gitata into biri bikuonekana so I think itobateri kutho tukiara area mantu jau sana na I want to big up mental health champions baba ingi pa kugeria kuthithia mental health sensitization including kedi na iturari na walk to light and freedom
ja kiume giki mwali jua mental health walk na iturathithitio previously kithano uronera mental health walk because na ndentinyari tutikara tukiuga kwina thina no tibio tukuthithia rui itubatari kuga kitha kwina thina twame address na kaire tukauma out of our own comfort zones na capacity tukomba gwita kuritana ntu twabira thina neji nawo muthikiri kithi muciari nawo no kuiwo ntu jabo bugwitano nago kajuke responsibility reja muciari gukinyiria nkumera kiri mwana oku na youth babo makwithwa bentegaira na bombere you are the final decision maker of your life and choices in this life no witanwe kwe bamo baitanawa na bathitha yo deliberate ntinyari tekuja kwithwa bateri pamwe iberi ende bua mtu out of ignorance nevertheless akamua kwendelea utumira intopiria koguo nyambire athikiria betu gwo kumenya mantu jaja kugwatithio kombo na no kumenya mantu jaja na thina no kendelea utumira intopiria umenye no chiaikia murigo jukethwa jwe atari mono umbira antu addiction kana ndawichi Ukombo ntinyari ija witite ndwene rira weta ndwene utichoko kali ora witire eitho ukachoko temangi ungari kana uringi nkundi kana ukukite maigo kana inyonogi kana no ore mwenyo choka no kwe no kuona kumbira muthikiri iyo niyo safari ira witite na ichonkora wewe ngwa nontu tomba gutethi go bateri guitethi ore ombere you save yourself first nikenda na ndema ntu bangi na bogomba go save iya muntu ekirinyene ntinyari nukugerio muita wa mugerera mukanda ende no ateko ndojo gwa tagitate achitia kukwena greatest contribution kiri muntu wengwa ku make a personal decision na a willing amenya into pipingo tumira biena thina ende amwa bu aciari na aritani skuru itwethirwe twina programs iji cia kugeria kwelaitania arito na endo betu ri abo kurakerwa u ni ugukarawa no ntu ina bibilia naugire ntegomenya basi ni ntekutie baga ene ndogira ntu bakura ikwago menyo tu my people are perishing because of lack of knowledge kwa hivyo let us share this knowledge to our people our youths in schools and in churches ikenda tumbo tedia manto jaja nontu nandi muceri atumba kwithirwa agikuthingata kunthe menya mbere wa karau nyomwerene kirindene kya muceri mwango ko maruka kinda inya maskuru turita kuraja muno mbimbi muceri atena uo kigitwa peer pressure is it personal, does it go back to personal responsibility? Absolutely iyo mantinyali atuge take charge of your life, make decisions kana ukagita manto jara ugoja tu affect na jara ukathithia manto jara jo kuguna maisha yaku umba gwita na mbere kethera ni achore mucore nura umba utuma ugo thugania sawa umba gwita na mbere ntinyari ukira rukire we challenged ngania na rathithirio ntubona how do I also make this better baibu achore batari kwithwa no gwi surround nabo but mo think big lakini mucore ti muntu ura uchoke nyuma nethro ena manto ya nyuma kwa hivyo personal responsibility and commitment and discipline is very important kogwe muthikiri ukwigu ntububu ikometi kinyagwa wengwa uchitanire kinyagwa we wengwa nikenda safari iji umba kumbikana na ikenda ntububu umba kwa successful na umba kumbana otherwise muntu akaraga wengwa kwigitirega mbantinyari kinya na rehabilitation tutethagia ntu ko overcome priority yetu embere ithero gutetheria muntu uju amenya kwina thina accept nethero ena wiru poinya we commit safari iri aomba gutetheka indi commitment ikaura na wiru wa muntu wengwa bumite ndene nkorone safari wi ithero challenge sana no ntinyari uga uma utithingata muntu everywhere kwa hivyo no tutithingata muntu everywhere nya achiari katume na more friendly ways of addressing these issues such that itikethwa ni ondwa no ntinya yandwa riroke baibira kanini witaite mwana ojo atigwe wenka na akaitawara ko katugerie ku develop relationship yetu na betu kumoka na kagega kanini kwithirwa kwina wendo na openness ya tumba kwaraniria na mbere achiari let them give their children tough love daimwe itukwena bwana betu batumira ndawa kanenya endo betu batumira ndawa ya ni apena antinyari kuka ugwe every time gugusuthi mwendo waku anyancho bia mama kaome wa mujuki wa mwikie tande no amwitira to amukundikira wa muthambia amukira rukire arurie geke murume na nunde ari ntakene ne ate inkona indongi na inkalisa sawa ko inya na alwa ndakunda kwi muntu ke yagite ate anjukie ko dai moe we can enable through mbecha na wendo butibateri sana mwaka muntu era gukato mwingire na te ato mutethia akwe muntu mbuga urethra agi tingasira rwari ruru
rukiro narua na kumenye na addiction kamuthemba. What do they do? Na ndikita kwithira nuku thingatire mantu no kuigwa ino thina ugakiranio, because the good news is that addiction can be managed. Kiambere, that's the good news. Ukethwa wina thina eji no uthetherwe na wakara sawa no kiendelea maisha yaku kama kawaida na ukomba kwebanira na into bi kabisa. Kuivwa keja kwithira winja no kuigwa wina thina eji ugakira njo eta sibitari rere akwina agwa, you can start somewhere. You can talk to a friend, no with a family member, or express your desire kana wiru bwaku botigana na into bibi bya ndawa iji cha kurebia na kuma au no erekithira ara umbotetheka. Twina some of the rehabs twina chio jauni arambi tangu geja kaga Methodist Treatment Center iri waja mugutano na mbere athikiri betu bonde iri abo gutano nyuma ya Meru School opposite Mwiro Secondary School na opposite kaga Methodist Church. Ukeja kwitho wina thina no wijara wa turiungira directly uka turingira directly nikienda umba kuya we inquire na umbotetheka na mbere kairi nya congratulations, let me congratulate my boss Catherine Mutua, former bishop. No ambere vision yeji na tu chairman no ndethro na interest yeji na nombe to tuma unto bukora sana kuja kwithro witiga legacy ya kumbotethia antu in the society. Former bishop Catherine Mutua, nkwire congratulations and I recognize you na nkwire bravo and keep it up na ntu baba ingi ponde bomba kwithro bakigo guchangia mantu ja mental health na ku come up with the rehabilitation centers kana avenues chotethi antu nkwire you have a good vision and a clear mission and go after it no ntu ketho witethia mioyo mingi sana. Haya mbugana kiri rugendo ru kana safari ya addiction rimwe kutha kwina gintu gitawa relapse. Ukethera mtu netere sibitari lakini itaka nkwirigire it's a very difficult journey. Nuntu taka wa dependent na antu kwimwe. So I can imagine labda it take an equally longer journey kumba kwithira ukiumanwa no kombo buria. What do you do mtu mkana relapse ari mwako na jaka gutina wirigiro, is it normal? Iyo mantinyari uga na nora ya mauria ya moya mega sana. Remember na ya kawita ngugiria kuligana mureja ore ya not by the way relapse is part of this journey to recovery. Non torira muntu aturi no atigana na manto jaja a treatment ikoda kuna probability ya muntu achoka na nyuma kairi. It's not a perfect journey. Na inyaki rehabilitation center situithera twina program itawa relapse prevention. Na muntu aturi na for 1 good month. Na ndino muntu utigana na into bibi. No muntu treatwa. Ni ato we prevent guchoka utachoke na nyuma kairi. Kwa hivyo ni therero hindi untu bwi bukarika ntinyari na bombo karika no ntu bamanto ja maingi mono. Bombo karika for example no ntu bakuja kwithe wa mbuga number 1 kutethra kwina kiria gintu twita after care program. Buga muntu akuthira program wewe kutethra kwina kuthingatirwa kwawe either from the family kiri endo bawe kana kinya kiwatara mbara bagitate bamutethaeria ku kwaga contact ire muntu kwana umirena na chietire ta bru ku kwina probability muntu ura etakaire no rirwa na ura no ntukutina follow up bojari no kwithira mbuga muntu ju ata chietikiria wengo etikiria kwina thina kwa winye through that process atetikiria na thina na umara o miageta ka relapse. But pia ideally te wendo wa muntu rimwe ku relapse sometimes it can happen na mbere endo betu atiri ura undikira bugo ureta safari iji utigana na ndawa icha kurevia na thaimo achithiria guchoka na nyuma no achoka uka pick yourself up. I want to tell you this keep your head high na umenya atiri kinyarira umba kuja kuchiethiria uguchoka na nyuma ukareka feelings of guiltness kana embarrassment kana disappointment uwe utonya nkorone muno mwankore mwa guchipik wetana mbere no ntorere ontububwa kwijira guiltness iria ekutonya ndene wanjo chigirwa kiao zaidi kukendelea kunyo zaidi no rokendelea kunyo zaidi no situation ikathuka kunde ndo menyatri you are not perfect and you are not walking a perfect journey. No ntotiko walk a perfect journey meaning that ukona challenges na gorera wona challenges kerio kinyira nto bara bagutetherie endo baku abariria na nyawe ngo ga pick yourself up nikenda njani yomba kwa process na yomba kwa successful to you. But for those people who are trying to live a sober life areori dedo kwera congratulations and bravo no to that one of the most best decision yomba kwithithiria no to ga chienda na wende nya endo baku ntinyari.
Ora mtomba kuthwa kigwatana na ugo tukiumaruka. Oni mantu jai majara iria muno kanisene. Tuone na ntu abengi muno makanisene ndachitaniria ni gweta kanisene, gweta skuru na kuthithinya mental health work jai tukona tukithithia. Na gukambua tutirona na go field. Na mbugo turomba gukinya kanya wijara Methodist Treatment Center tumba kwaraniria. Namba kwa 07 0153 2840 07 01532840 no ndingira thimu tukomba kwaraniria nikenda mwendo waku omba gutetheka. Na for those who are walking a journey of sobriety, kwire congratulations na mbirendwa betu. Let us stop mental stigma ntinyari atubara bokurukira challenges iji itutige kuona mtu jeka criminal kana jeka wendi bwawe ikenda tumba gutethia tutikethira itututuma antu bategete kuona utethio na aria kuma kirima cibitari otherwise ibwega sana na oni bumite nko une ao ntiari mjiri bwega muntu kuga ara umite antu ibomba inya muntu noeje inyanja lazima eja cibitari mumite nko une uko muthomi na uiwo karibisho to sana inyanja no wije tukaraniria ugwe. Bwega sana etawa Dennis Kithinji kuma kiri Kaga Methodist Treatment Center ni mutaaramu wa mantu jegi Ukombo Bwa Mithega na Ugima Bwa Mathuganio, mental health expert na we're at addiction counselor. I'm a very good student. Yeah. Aya tukoendera kagita gakega mutegero Weru TV bwaga ntubwa kona kanya ko batana ba Twitter na mbere gukenera ibango ya Weru TV.